بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sura Al-Gašija, opća nevolja. S imenom Allaha, svemilosnog, milostivog. Da li je doprla do tebe vijest o općoj nevolji? Neka lica dan taj biće potištena, premorena, napačena, u vatri užarenoj pržena, savrela uzavrelog napajana, kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti ni glad utoliti. Neka lica taj dan bit će radosna, trudom svojim zadovoljna u džennetu visokome, u kome prazne besjede neće slušati. U njemu su izvor vode koje teku, u njemu su divani uzdignuti i pehari postavljeni, i jastuci poredani i čilimi rašireni. Pa zašto oni ne gledaju kamilu kako je stvorena, i nebo kako je uzdignuto, i planine kako su postavljene, i zemlju kako je prostrta? Ti upozoravaj, ti samo i jesi upozoritelj, ti nisi onaj koji ih prisiljava. A onoga koji se okreće i ne vjeruje, njega će Allah najvećom patnjom kazniti. Nama će se oni zaista vratiti, a potom na nama je doista da račun njihov svedemo.